channel clear to the invite si pai vek ule tun tu ma hianin Google keyboard Gboard trick and tips va karon da dona video hi voi khat na ni chuanin mino like share in no subscribe sak vela tin atop thing in video hi no an sak do nia ole so tong in Google keyboard tip trick spell karon se dona ta hianin khat en pro chu le message pa ga po en thega WhatsApp apo message en type na han du na en theni sa tu chuan WhatsApp patang kan enang tu da dihen la ta ni update oma I lo en chinanga in du chuanin update chu sang chuanin masabara chuanin hami a keyboard hi kan hmunga hemi hi da son dan kan sei do ni helai dot pathum hi kan hmunga dot pathum a thei zong om hi ta hianin kan lu tang chuanin atnuai len dinglam kila hianin floating kan hmunga hei kan tang ta kan hmunga keyboard ka achunga om ta dai mai ni hei ta hi achunga hian tin om ta da hei du na kan da san theya du le kan mesul chu tin an hnuya do pok an da theya tin kan da nga chuin an hnuya khwanin kan hmuwa thil in ziana khu da khwan du kan ziak thei tho ni tin achunga tang hin kan tai panga khwan akal zel do na kan in zik zel do ni a tharo khop maya lo trai ve chin ula chuanin kan du lo chuanin kan da le liang a kan da le bulakang floating hi kan off le mayang kan da le don chuanin kan lu na ngai chi kan lut liang tuna I no kan soi don one hand kut pakhat chawa message type dan ta dot pathum in rin phaya kan lu lenga chuin floating bulami chia alai mi an hoi len lai mi one handed ti hi kan huwa kan met liang hanin kut pakhat chawin dinglamin kan type tlang pui ti khan kut pakhat chaw kut pahing man ngai da wa type na ani le tamaya ti khanin chuanin hetami error pali hi kan huanga veilam ber kila hianin keyboard pia veilam kil achak kilami hi he kan me chunin anga in om leang tin thil kan lo type ta ni kal mek ti hi kan type ta ta hian kalau kal mek ti kal hi kalau type dik lo ta ke le el chon ta e kalau type tel lo ta mi he te va me kwal kha a boi tha ka a zia na tur da na tur hi chuan chunin space bar hi I metang I long press nga tin I thai phei me yang I long press nga thai phei yang tian kan thai phei nga tian a kan zik le me yang hei tian du tian du na lai taka ada tia text om na kan kut kan kut ti kan me kan met su le thina ani lo zana kan met su le thina han tiang ve boi to ngai lo khanin mi space bar phang hianin I lo calculate thina nga tin heta thil kan zia ka kan zia sual ta a kan x kan meta kanin an clear thinda backspace pakhat te ten clear an in om thei khop ma hami solve nang khanin hei in lo try don nia hami x in long press anga tin in thai pheyang in du na chin zat ka ti hen in thai phenga ti in thai phenga in du chin zat kha an kat mok mai don ni ya an delete top mai don ni kalau kal me ti hitin kan da nga ti khan abole mak mai ni at me hei in lo try ve ngai ro tin direct in Google la khoi the nga la keyboard tang hianin hei Google sign hi kan punga Google sign hin kan lu dang dan weather ki kan sar sange
chuan mi weather report hi he ta hin kan share hal thei ni kan biak te khamo kan va share hal thei ni ti hian hang kan share hal thei ni a tha khop me Google keyboard hi mang kan tam boka mang lo po kan om thwa ase a mang ho khan in lo trai be ula thil thak la ki ai phum ru nem khop mai tin heta space bar ami at space bar bula error bula full stop hi han het wang ida symbol sang ron langa tin kan putin tin kan disonanga kan tu kha kan thlang mai thei do na ni kan symbol la ho suwa te kan tlang ya kan tin te trai le ko la tin text editing hi dot thai pe ma tu ma kan lo da text editing hi en liang text editing ta hianin thil kan type kha thil kan type pa hei kan type ta chuanin text editing hang hianin kan text kan edit thei ni tin error hi kan hunga hemi error apia berami alaya mi apia berami hi khate te bek na nia chuanin helam dinglam mi hi dinglam phaina nia veilam hi veilam phaina nia atnoi le na mi pahni hi direct a atir abul intan le atop intan la ania an machina kha khanin atir bera om pheita kan helam dinglam phaina mi kan mela chuanin atop bera ti khana in son le maya tin select ti chungami hi able dang kha an maya ami kha chu du dai no control la in select in paste theya in kata in paste thei bokani ti halo in lo khle bokanga tin setting a hian lu ti la chumi mai kan bek le lok ange nam emi keyboard chunga hianin number kan da du ta ni number a lu kwal che ngai lo khanin number ka om tir kan du ta ni chumi ni chuanin setting a hian kan lu tang hei a chung ber le na hianin setting sign hi kan hunga ta hian kan lu tang chuanin preference kan lu tang preference a kan lu ta a chung bra hian kan muanga number raw ti hi kan onang chuan kan pe kanga kan va enang hei line chung bra la chung bar da tuwa number raw khanin alo om a han ki te a thania Google keyboard hi lo try ve nge ro tin theme hi kan na thak thei cheu ani theme hi kan na thak theya dot tha phe pathuma kan lut lenga theme ma hian kan lut liang chin theme hi du doi kan mang the ni hi kan mang chin nge hei theme kan thak le theya chu ba ka capital letter vek zia tur thil la lo om theya chung tianga chuanin a len top ber pia ber a veilam len top ber len chu thla top lama error lian do wi kan huanga hei topot la pila a capital in in zia vek do ni in lock do ni capital kan du to lo chuanin we khat kan tep le so nga capital kind of ani le ya chuanin next video a hianin he zong tun mi zong kha tun video ta kan soi thei chu ni khot ta se next video a hianin I englam pange kan soyang mi in WhatsApp an read receive an of ta chumi omzia chu an kan message an share nge chhiar lo ti po a hriat thei lova an read receive an of ta a chung ho
chung ho in kan message an chiar nge chiar lo ti hriathimna lampang te kan du ani chuan in comment section lama te lo soila kan up tura ngai tai la chung piang ani lowa thil dang in du zong up dura in du zong min du zong te a om ni chuan in comment lama in lo soi donia khati song kha tun tuma mi chuni thei ta se he video hi thai ti ni chuan in min lo like in min lo subscribe sakla chu mai baka min lo share sak bok la he video hi thai ti ni chuan in min lo like share in min lo subscribe sakla chu mai baka ka channel subscribe tu zong zong te in vai chunga lom thu an soi tak mek mewani e ka lo me